yaje kwamamara cyane bitewe n'ibitutsi by'iyo atukana biteye isoni. Avuga abantu bagiye batandukanye bavuga nabi u Rwanda, aho yaje kuba yagaruka ku mugabo yitwa Sageti Ropati. Aramubwira ati sinagira nk'akaguhaye akantuza ka mamayi wawe. Uyu ni umugabo udatinya gutukana mu ruhame ngo yitereke kamera avuge n'akari imurori, avuge n'ibiri mu nda ya nyina bitewe n'umuntu bagiranye ikibazo. Iyo umwatatse uba ugira ngo ugiye kuribwa n'imbwa cyangwa n'intozi zikuzuye umubiri wawe wose. Uyu yitwa Kasuku Media cyangwa se Kasuku, umwami w'abagobe, Jesquizo ndetse n'andi mazina menshi yiyita. Uyu mugabo aherutse kuza mu bibazo bigiye bitandukanye, aho bagiye bafunga mu Rwanda abantu bagiye bakwirakwiza amashusho ya ya mpano, aho yabaye akatavugwa rumwe bitewe n'uko abantu benshi bagiye barafungwa. Gusa bamwe bagiye bashyira mu majwi kuki mufunze Jihad ndetse n'abandi basore, ariko umugabo nka Kasuku yirirwa atuka ku myanya y'ibanga abantu bari mu myidagaduro cyangwa se abantu ashaka bagiranye ibibazo. Uyu mugabo Kasuku wa Mipango cyangwa se icyogere mu nkuba ni umwe mu bantu mu Rwanda abantu baje kuba bakunda, ariko bamukunda bitewe n'uko yitereye. Dore ko uyu mugabo apima metero nkeya, nta metero 1.60 apima, ariko afite ubunini, afite imiterere myiza ishobora kuba yakurura buri muntu wese ukeneye kuba yaruhuka mu mutwe. Gusa nubwo akora ibi, ni umugabo ufite amafaranga menshi, dore ko yagiye aba mu bihugu bigiye bitandukanye. Ni gute twaje kwisanga abantu bameze nk'ibigoryi, ibicucu, abatagira ubwenge aribo bagira views nyinshi kuri YouTube? Imbuga nkoranyambaga abantu bazijyaho abenshi baba bagiye kureba ibibashimisha, cyane cyane ibintu bibaruhura mu mutwe. Uyu mugabo rero yaje afatirana isura yiwe ndetse akazajya avuga ibintu yishakiye, ariko uyu mugabo akagenda agakora ibintu ashyizemo ubwenge bwinshi, dore ko yaje kuba yatangaza yuko uyu mugabo ibintu byose agiye kuvuga abanza kureba ko nta muntu n'umwe ari kwataka, atari kuvuga ibintu bigize icyaha. Ari nayo mpamvu abantu benshi usanga bamwibeshyeho bakavuga ko uyu mugabo atukana ndetse atukana ibitutsi bikojeje isoni. Gusa uyu mugabo we ntabwo ari kabivuga, avuga ko umuntu wese uzagerageza kuvuga igihugu cyiwe nabi azamuha akantuza ka mama wiwe. Ntabwo ushobora kuba nabivugira hano bitewe n'indangagaciro zanjye, umuco navukanye ndetse n'ibyo nigishijwe, ariko nanone se turazi kuba twabigenza gute abantu bose nibaza kwitereka amakamera n'amamikoro bakaza bakavuga ngo tugomba gutuka abantu bose turimo turagirana ibibazo? Uyu mugabo yagiye yumvikana rero akora ibiganiro byinshi byagiye bikundwa kandi binatangaje, aho abantu benshi bari bamuzi nk'umuntu utukana bidasanzwe, ariko baza gutungurwa n'imbaraga afite mu gukunda igihugu cyiwe. Yagiye yumvikana mu biganiro byinshi by'abagabo bakorera ku ma YouTube ndetse no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye banga u Rwanda ndetse bagambaniye u Rwanda. Nibo yatereyeho atangira kugenda batuka, ababwiza ukuri, ababwira ko abantu mutari kumenya mutakakwiye kuba muri kubashikinisha. Abanyarwanda ni abantu bazi ubwenge kandi turanashoboye. Uyu mugabo yagerageje kuba yarwanya ibintu bijyanye n'ihohoterwa. Uyu mugabo ari mu bantu bari kugenda bashyira itafari rya ndi umunyarwanda bitewe n'uko icyitwa amacakubiri
irondabwoko ndetse n'ibindi byinshi bikorerwa igihugu cyacu cy'u Rwanda gituma kitazamuka mu ntera, abantu bose bagerageza kuba babirwanya cyangwa se bakabivuga nabi. Uyu mugabo Kasuku wa Mipangu, icyogere mu nkuba, agerageza guhagarara ashize amanga ari kubabwira amagambo akomeye cyane, ari kubabwira ko ntago muzi umuntu murimo murakinisha, mugomba kubanza kumenya aho muri, ko muri imbungerezi nta kintu na kimwe mumariye igihugu usibye kujyaho gusa mukitonganya mukavuga ubusa butari buze kubaka igihugu cyanyu. Uyu mugabo agiye yumvikana ndetse anakundwa bitewe n'ibiganiro agenda akora ku bantu b'abanzi b'igihugu ndetse n'abanga Kagame. Uyu mugabo Jesquizo wa Mipangu aratangaje, gusa nubwo atangaje nk'uko twabivuze, hari abantu benshi batamwishimira bitewe n'ibikorwa byiwe agenda akora buri munsi. Bijyanye no gutukana twabigarutseho, ariko nanone hari abantu yagiye afasha twaza kugaruka muri kino kiganiro. Reka nemere ko ngiye ko umugaragu wanyu bagezeho ibiganiro, namwe mukore subscribe aho hasi. Uyu mugabo Kasuku wa Mipangu sibwo bwa mbere muvuzeho, gusa uyu munsi naje kuvuga ku bintu byiwe byiza, ntago ndibuze guhengamira ku ruhande rwiwe rubi. Reka tugaruke ku byiza yakoze. Twese ntago twakwirengagiza umukomediye witwa Nyakso. Uyu Nyakso ajya kumenyekana bwa mbere byaciye kuri uyu mugabo Kasuku. Yabanje kumanaginga uyu yitwa Nyakso imyaka myinshi, aho internet yari nkeya mu gihugu. U Rwanda abafite kamera wababara. Uyu mugabo Kasuku niwe yaje kwegera uyu musore, bazi ko bakorana imishinga yo gukora komedi. Gusa bakoze komedi bigikunzwe cyane kubera ko uyu mugabo Nyakso ni umwe mu bantu bafite izina muri kino gihugu, batumye ibijyanye na komedi cyangwa se urwenya bizamuka. Uyu yafashije abantu benshi. Niba mubyibuka neza, Nyakso yakoranaga ndetse na Patino, akorana na Puisa n'abandi bajeni bakoranaga ibijyanye na komedi. Twamenye Nyakso kugira ngo twishime, ariko ntabwo mwigize mumenya uwari ubiri inyuma. Mbere na mbere yafashije uyu mugabo Nyakso. Uyu mugabo Kasuku ari kugenda afasha abandi bana bagiye batandukanye, harimo abamenyereza mu mwuga w'itangazamakuru cyane cyane hano kuri YouTube. Mwarabibonye